Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nonye ko basuhuza kandi mbaye ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru. Minisitiri Nduhungirehe yashimye intambwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 bateye. Inyanza umugore akurikiranwe kuvuga amagambo akomeretsa warokotse genocide. Naho abasirikare benshi ba SADC biganjemo ba Tanzania bazimiriye muri Kongo. Nyuma y'uko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yumvikanye n'ihuriro AFC M23, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi aravuga ko agiye kuza mu karere muri iki cyumweru. Mu gihugu cya Kenya ho hadutse ubushimusi bw'ibimonyo. Kimwe kiragurishwa amadolari 233. Uruzinduko rwa Zelensky muri Afrika y'Epfo rwarangiye igitaraganya. Ni mu gihe Elon Musk na Minisitiri w'Imari batukaniye mu biro bya Perezida Trump. Ngizo zimwe mu nyingo z'ingenzi zigize amakuru tugiye kubagezaho ya none ku itariki ya 24 z'ukwa kane kwa 2025 mu kanya turayarambura. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba no gutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3iremetravel.rawa. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri amakuru arambuye duhere kuri Minisitiri Nduhungirehe washimye intambwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 bateye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashimye intambwe y'amahoro abahagarariye ubutegetsi bwa Kongo n'ihuriro AFC M23 bateye. Nyuma y'ibiganiro byaberaga muri Qatar kuva mu kwa gatatu k'uyu mwaka, Kongo na M23 bumvikanye ko bagiye guhagarika imirwano ibera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Impande zombi zasobanuye ko imirwano igiye guhagarara kugira ngo ibiganiro bikomeje bibe mu mwuka mwiza, hagamijwe kugera ku masezerano y'amahoro kandi arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yagize ati: ibi biganiro bizibanda ku mpamvu muzi y'intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'uburyo burambye bwo kwihagarika. Ubusanzwe M23 yatangazaga yonyine ibyemezo byo guhagarika imirwano mu rwego rwo kubahiriza ubusabe bw'akarere, ariko nta musaruro byatangaga kuko ingabo z'iki gihugu n'imitwe ya Zarendo bakomezaga kuyigabaho ibitero. Minisitiri Nduhungirehe ashingiye ku kwizerana impande zombi zemeje ko kwabayeho, yagaragaje ko itangazo rihuriweho ryasohowe ari intambwe ifatika yatewe.
Ati iri tangazo rihuriho rya leta ya Kongo na AFC M23 rishyigikiwe na Katari ni intambwe ikomeye iganisha ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo hashingiwe ko yagezweho bishingiye ku kwizerana. SADC na East African Community nibo baharura inzira yafasha uburasirazuba bwa Kongo n'akarere muri rusange kubona amahoro. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko u Rwanda ruzakomeza gutanga umusanzu kugira ngo amahoro arambye aboneke mu karere. Iyo uburezi bukora akazi kabwo neza, jenoside ntiyari kuba. Minisitiri w'uburezi Nsengimana Joseph avuga ko uburezi bukora akazi kabwo uko bikwiye jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 itari gushoboka. Yabigarutseho ubwo Minisiteri y'uburezi n'ibigo bishamikiyeho bifatanyaga n'imiryango y'ababuza babo mu gikorwa cyo kwibuka bari abakozi b'iyo ministeri n'ibigo bishamikiyeho bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Igikorwa cyabereye ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ku Gisozi. Minisitiri Nsengimana yavuze ko nka Minisiteri y'uburezi ifite inshingano itoroshye yo kurera urubyiruko rw'u Rwanda, ariko ko abarezi bakwiye gukora uko bashoboye bakigisha abanyeshuri ubumuntu n'ububi bwa jenoside kugira ngo itazongera kubaho ukundi. Ati iyo urebye ibyabaye muri jenoside, iyo uburezi bukora akazi kabwo ntabwo ibyabaye byari gushobora kubaho. Ubu dufite abana benda kugera kuri 5,000,000 bari mu mashuri, ni 1/3 cy'abanyarwanda, ni batoya. Nidukora akazi kacu neza tukabatoza ubumuntu, ntabwo hashobora kuzagira undi uza ngo abigishe gukora ibyo twabonye mu 1994. Uwatanze ubuhamya muri iki gikorwa warokotse jenoside, Kayitare Egide wigisha muri kaminuza y'u Rwanda, yavuze ko ironda koko ryari riri mu mashuri imbere ya jenoside yakorewe abatutsi ryabuzaga amahirwe bamwe bazira uko bavutse. Perezida w'ibuka Dr Philibert Gakwenzire yasabye abize n'abashakashatsi gukomeza kunyomoza abagoreka amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, by'umwihariko abari mu bihugu by'i Burayi bakomeje guhakana no gupfobya jenoside, cyane cyane babinyuje ku mbuga nkoranyambaga. Minedike yibutse ku nshuro 15 abari abakozi bayo n'ibigo bishamikiyeho 77 bazize jenoside, ariko muri rusange banibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu makuru y'ubutabera, urubanza rwafata ku mavuta rwasubitswe. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwimuriye urubanza rwa Jean Bosco Sengabo uzwi cyane nka Fata ku mavuta ku itariki ya 15 z'ukwezi gutaha, aho iki cyemezo cyafashwe nyuma y'uko inteko y'abacamanza itari yuzuye ndetse n'umwunganizi we mu mategeko akaba atarabona dosiye ye. Maître Jean Pierre Fatikara mwunganira Fata ku mavuta yasabye ko urubanza rusubikwa kuko atari yahura n'umukiriya we kubera amabwiriza agenga imibereho muri gereza. Yanavuze ko atari yagahawe uburenganzira bwo kubona inyandiko zose z'urubanza. Uru rubanza ruzakomeza gukurikiranwa ku ikoranabuhanga nk'uko byagenze kuri uyu wa kane ubwo Fata ku mavuta yarwitabiraga kuri murandasi. Mu makuru avugwa mu turere, i Nyanza umugore akurikiranyweho kuvuga amagambo akomeretsa warokotse jenoside. Umugore wo mu karere ka Nyanza yareze mugenzi we mu nteko z'abaturage ko yamubwiye amagambo arimo ingengabitekerezo ya jenoside maze ahita atabwa muri yombi. Byabereye mu murenge wa Nyagisozi mu kagari ka Gahunga mu mudugudu wa Kigohe. Amakuru avuga ko umugore witwa Mukangenzi bikekwa ko yagaragaweho n'amagambo y'ingengabitekerezo ya jenoside ayabwiye witwa Mukampoza ngo nta upfakara arimo. Yongeyeho ati yagize amahirwe arapfakara naho ubundi nta nubwo yari kubona ibimuhagije. Abatuye hariya babwikiye amakuru Umuseke ko mu nyandiko yanditswe n'umukuru w'umudugudu bigaragara ko yabivuze ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2025. Bikekwa ko yanamubwiye ko ngo nubwo umugabo we yapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ngo n'ubu mu kwa kane yamumukurikiza. Intandaro y'ibi byose abatuye hariya bavuga ko ari uko Mukangenzi yonesheje imyaka ya mugenzi we ajya kumwihaniza niko kumubwira ari amagambo. Ukekwa kandi yonesheje imyaka ya Mukampoza aranayirandura, amakuru akaba yamenyekanye ari uko Mukampoza bivuze mu nteko y'abaturage amurega. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gahunga Tuyishimire Steven yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko ukekwa yatawe muri yombi kugira ngo hakorwe iperereza. Ukekwa yashyikirijwe RIB station ya Nyagisozi, gusa ikindi abatuye hari abavuga ngo nuko bari abagore basanzwe bafitanye amakimbirane. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Ni umubeshyi niba hari uwakubwiye ko ibintu bihenze byose biba ari byiza. Uku kuri Mento Auto Export yakumenye mbere maze igira igitekerezo cy'abahanga cyo kuzanira abanyarwanda imodoka nziza zigezweho zirimo n'izikoreshwa n'amashanyarazi. Guhera ku $5,000 by'amadolari kuzamura, Mento Auto Export ikuzanira imodoka nziza ya hybride. Bitwara iminsi iri hagati ya 30 na 40 yonyine. Ubishyura 40% by'igiciro cy'imodoka, andi ukazayishyura imodoka yakugezeho. Humura nta uzongera kukwiba kuko mbere yo kwishyura mugirana amasezerano imbere ya notere. Ibirebana no kukugira inama y'imodoka nziza yo kugura babigukorera ku buntu, kandi nyuma yo kukuzanira imodoka bakurikirana iby'ubuzima bwayo ku buntu mu gihe cy'amezi 3. Izi modoka ziva mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuyapani, Korea, Dubai, Canada no mu bihugu by'Uburayi. Naho ibi byiza byose bitari bihagije, Mento Auto Export ibazanira ibikoresho n'ibyuma by'imodoka by'ubwoko bwose bikugeraho mu minsi 7 yonyine. Babikura mu Bushinwa, Korea na Dubai. Bahamagare kuri 0735 85 00 90 cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 87
88 66 47 cyangwa ugana aho bakorera mu nyubako ya Town Center Building TCB inyuma ya Centenary House muri floor ya gatatu mu muryango nimero 025B. Wanasura urubuga rwabo rwa internet wa@mentormotors.com cyangwa ukabandikira email kuri info@mentormotors.com. Mentor Auto Export, you trust we deliver. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko ukiza umusaruro kuri AfriSellers dufatanya kumushakira abawugura kandi bikamufungurira imiryango ku bafite amastoke bari hanze bakeneye umusaruro bikomoka muri Afrika. Namwe abari muri diaspora uru rubuga rubereka umusaruro uri ahantu hatandukanye muri Afrika ku biciro bibanogeye. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava aho uri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa@afrisellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers, selling with us is leading the market. Mu makuru avugwanze y'u Rwanda, abasirikare benshi ba SADC biganjemo aba-Tanzania bazimiriye muri Kongo. Abasirikare bo mu ngabo z'umuryango wa SADC biganjemo abanyatanzania amakuru aravuga ko baburiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho barwaniraga na M23. Abasirikare babuze bari mu buriya muryango wari wohereje mu burasirazuba bwa Kongo ngo bafashe ku rugamba ingabo za leta ya kiriya gihugu zimaze imyaka irenga 3 mu ntambara n'umutwe M23. Mu kwambere k'uyu mwaka ubwo imirwano ikomeye yari mijya mbere hagati ya M23 n'ihoro ry'ingabo za leta ya Kongo nibwo bamwe muri bari abasirikare baburiwe irengero. Amakuru avuga ko abasirikare b'abanyatanzania baburiwe irengero babarirwa mu ijana barimo abarwanisha imbundi izwi nka Sabasaba mu duce twa Kibati, Kilimanyoka n'utundi two muri teritwari ya Nyiragongo. Bitekerezwa ko abasirikare nyuma yo kubona gusubira mu mujyi wa Goma wari umaze kwigarurwa na M23 bidashoboka bahisemo kwerekeza mu mashyamba ndetse bivugwa ko hari ababa bari mu birunga. Andi makuru aravuga ko abasirikare 43 b'Abanyafrika y'Epfo nabo baburiwe irengero. Bivugwa ko abasirikare bishwe na M23 gusa bagenzi babo bakaba barabuze uko bajya gutoragura imirambo yabo ku mirongo y'urugamba. Kugeza mu kwezi kwa kabiri umwaka igisirikare cya Afrika y'Epfo cyemezaga ko abasirikare cyatakarije imirwano yasize M23 ifashe Goma ari 14. Cyakora muri uko kwezi ubwo bamwe mu basirikare bakuru ba M23 basuraga ingabo za Afrika y'Epfo mu kigo cya Mubambiro, mu byo basabye uriya mutwe harimo kubemerera kujya gushaka imibiri ya bagenzi babo mu duce twabereyemo imirwano, ibishimangira ko uriya mubare waburenga. Amakuru kandi avuga ko abasirikare ba SADC baburiwe irengero aribo babereye uriya muryango imbogamizi zo gucyura ingabo zawo. Ni mu gihe abakuru b'ibihugu bigize SADC mu kwezi gushize bashyize iherezo ku butumwa ingabo z'uriya muryango zarimo. Ikindi ziriya ngabo zasabwe na M23 kuva bwangu mu mujyi wa Goma nyuma yo kuzishinja kugira uruhare mu bitero ihuriro ry'ingabo za leta ryagabye kuri uyu mujyi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kane. Ubutabera bwo muri Kongo bwo buravuga ko bwasubije nyiracyo ikibanza cyabagamo ikicaro cy'ishyaka rya Kabila. Ubutabera bwa Kongo bwavuze ko bwasubije ku mugaragaro umugore witwa Selana ikibanza giherereye ku muhanda Pumbu muri komine ya Gombe Kinshasa. Ngo uyu mutungo wari umaze imyaka 23 warigaruriwe mu buryo butemewe na Gloria Muteyo, mushiki wahoze ari Perezida Joseph Kabila wari warashinze ikicaro cy'ishyaka Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD. Iki cyemezo bivugwa ko kiri mu ruhererekane rw'ingamba zikomeye zafashwe n'ubutegetsi bwa Kongo kubegereye Kabila n'ibikorwa bye. Guverinoma ivuga ko yiyemeje kugendera ku mategeko nk'uko byatangajwe na Jacques Shabani, minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu uherutse guhagarika ibikorwa byose by'ishyaka PPRD ashinja Kabila kuba yarasuye Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda, igihugu abategetsi ba Kongo bafata nk'umwanzi. Ku rwego rw'ubucamanza, minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba avuga ko hafunguwe dosiye ku wahoze ari perezida nk'uko urubuga La Prime Info rubivuga. Kabila araregwa kugira uruhare rutaziguye mu bitero byitwaje intwaro bikorwa n'u Rwanda binyuze mu mutwe wa M23 mu burasirazuba bw'igihugu. Ingamba zo gufatira imitungo no kugabanya ingendo ze byamaze gutegekwa kuri we. Mu gusubiza icyo kibanza, Minisiteri y'Ubutabera ngo ntabwo igamije gusa gukosora akarengane kamaze imyaka irenga 20, ahubwo inashimangira ko guverinoma yemeje kubahiriza uburenganzira ku mutungo nk'uko biteganywa n'ingingo ya 34 y'itegeko nshinga. Minisitiri Constant Mutamba yongeye gushimangira akamaro ko gushyira mu bikorwa ibyemezo by'urukiko hatitawe ku bantu babigizemo uruhare. Iki kibazo cyerekana impinduka zikomeye muri politike kubera ko inzego za Kongo zisa nk'izishaka kurangiza umurage wa Kabila no gushimangira ububasha bwa leta imbere yo kudahana ndetse n'ibibazo by'umutekano imbere mu gihugu. Dukomereza amakuru muri Uvira ahabaye imirwano ikomeye hagati ya FARDC na Wazalendo.
Amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko kuri uyu wa kane habaye imirwano ikaze yasakiranyije ingabo za leta y'iki gihugu n'abarwanyi imitwe yitwaje intwaro bazwi nka Wazalendo. Ni imirwano yabereye mu misozi yegereye umujyi wa Uvira nk'uko amakuru yemezwa na societe civile abivuga. FARDC na Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bamaze igihe barinze umujyi wa Uvira mu rwego rwo kwirinda ko inyeshyamba za M23 bamaze igihe barwana nazo zawigarurira. Bivugwa ko FARDC itagishaka kubona Wazalendo muri uriya mujyi wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo, ikaba intandaro yatumye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane itera ibirindiro by'abari abarwanyi mu rwego rwo kubirukana burundu mu duce twose tw'ingenzi. Amakuru kandi avuga ko impande zombi zanasubiranyemo mu gace ka Nyangezi, ibyatumye Wazalendo ziva ku mirongo y'urugamba nyuma yo gukubitwa na FARDC. Nyuma y'uko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro FCM23 bamaze kumvikana ku guhagarika imirwano, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi aravuga ko agiye kuza mu karere muri iki cyumweru. Ibi byemejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost kuri uyu wa kane abinyujije ku rukuta rwa X, aho yabanje gushima ibyagezweho mu biganiro bya Doha muri Qatar kuri uyu wa gatatu ushize. Ati nishimiye amasezerano yatangajwe na Kongo na M23 yo guhagarika imirwano no guharanira amahoro biganisha ku biganiro byo kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi ni intambwe ikomeye mu guhagarika ubugizi bwa nabi. Minisitiri Maxime Prévost wigeze guterana amagambo n'u Rwanda mu minsi ishize bikaza no kuvamo gucana umubano hagati y'ibihugu byombi kubera umuhati Ububiligi bwashyize mu gusabira u Rwanda ibihano bwirengagije impamvu muzibuzi zikomeje gutera amakimbirane muri Kongo. Yakomeje avuga ko agiye kugaruka mu karere k'ibiyaga bigari kuri uyu wa gatanu tariki 25 z'ukwa kane 2025. Ati guhera kuri uyu wa gatanu nzerekeza mu karere kandi nzagaragaza ko nshyigikiye byimazeyo uwo muhati wagizwemo uruhare na Qatar ndetse n'imiryango yo mu karere East African Community na SADC. Kugeza ubu ntibiramenyekana icyaba kizanye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu karere mu gihe Ububiligi kuva intambara ya M23 yakubura mu burasirazuba bwa Kongo bwagiye buvugwaho ko bari bwo bugira inama ubutegetsi bwa Kinshasa yo kutemera kugirana ibiganiro na M23. Naho Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron we yavuze ku makimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kiganiro yatumiyemo na TV5 Monde. Umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa yashimangiye ko ashyigikiye kubaha imipaka mpuzamahanga, yamagana uburyo umuryango mpuzamahanga witwara mu makimbirane mpuzamahanga ugendeye ku turere tw'isi. Umunyamakuru yabajije Perezida Emmanuel Macron ati kimwe mu biri kuvugwa cyane ni uburasirazuba bwa Kongo, aho Kinshasa ishinja yeruye u Rwanda gutera inkunga umutwe witwaje intwaro. Ababirebera mu rundi ruhande bagashinja Ubufaransa guterura ku Rwanda. Murabivugaho iki bwana Perezida? Ndatekereza ko atari byo kuko hashize ibinyacumi by'imyaka umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa urimo igitotsi nyuma ya Jenoside kubera ko hari ahahise hatagombaga kwirengagizwa. Nafashe imyaka 6 nkora nka raporo d'Eclair kugira ngo tunoze uwo mubano, kandi murabibona uko byagenze mu myaka myinshi ishize mu mubano wacu n'u Rwanda. Murabona ko tubyumva kimwe. Icyo ni ikintu cyiza. Hari rero ibindi bintu biri kuba, ahubwo izo ngingo zombi ziranahuye bitangira mu myaka y'1990 byo kwangirika ko burasirazuba bwa Kongo. Kuri nge ibyo biroroshye. Nshyigikiye kubahirizwa ko ubusugire bwa buri hose. Ntihagomba kubaho uburyarya. Ntidushobora kuvuga ku bijyanye na Ukraine ko dufite ikibazo ku mipaka mpuzamahanga, ariko ku bijyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tukemera ko abanyamahanga abaturanyi baza gushyira ibiganza ku mutungo. Oya. L'intégrité territoriale et la souveraineté des Congolais doit être respectée. Ubusugire bw'igihugu n'ubusugire bw'abanyekongo bigomba kubahirizwa. Icya kabiri ni amakimbirane ashingiye ku moko ari mu burasirazuba bwa Kongo kuva kera. Umutwe wa politiki uri hariya wa M23 ufitanye isano n'ayo makimbirane kandi agomba gukemurwa mu nzira ya politiki. Twicyo dushaka nuko habaho ibiganiro hagati ya Kongo n'u Rwanda ndetse n'akarere kose, hakaboneka inzira yatuma ubusugire, ubudahangarwa, kubona inyungu kuri buri ruhande no guhosha umwuka mubi wa politike bigerwaho, kandi Ubufaransa buri ku ruhande rwo guhuza. Donc on a proposé une feuille de route. Je parle en permanence avec les deux présidents. Twagaragaje inzira kuko mvugana kenshi na ba perezida babiri kandi ngashyigikira ko bikemurwa mu nzira Afurika yahisemo. Bivuze uruhare rwa Perezida Lorenzo n'inzira ya Rwanda, urwa Perezida Kenyatta na Ruto bagize biciye mu nzira ya Nairobi, hamwe n'iyashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yo gushyiraho abahuza barimo n'intumwa idasanzwe ya Lorenzo Fore. Navuganye na Perezida Fore yagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Rwanda. Yewe rero ndashaka ko ibyo byose bishyirwa hamwe kuko ubu dufite ikibazo cyo kurengera abantu gikomeye mu burasirazuba bwa Kongo. C'est déjà rendu en RDC et moi je cherche à ce que tout ça s'unifie. Ngewe ntekereza ku baturage mu bibazo bikomeye bya politike nk'ibi, kandi nta muntu wifuza kuzongera kubona amakimbirane ashingiye ku moko muri kariya karere. Une situation de tension politique qui est très forte et personne ne veut voir revenir.
rwose ndabivuga mbishyizeho umwete no kubaha kandi n'ubushake bugamije gushaka inzira ya politiki. Dukomereza amakuru muri Tanzania, aho polisi yafasha abayobozi ba Chadema bari bagiye mu rubanza rwa Tundu Lissu. Kuri uyu wa kane abapolisi bo muri Tanzania bafunze abantu babiri bakuru mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ubwo bari mu modoka berekeza mu rukiko, aho bari bagiye kumva urubanza rw'umuyobozi w'ishyaka Chadema Tundu Lissu ukurikiranyweho icyaha cy'ubuhemu nk'uko ishyaka ryabo ryabitangaje. Umuyobozi wungirije w'ishyaka Chadema John Eke n'umunyamabanga mukuru John Mwinyika bafunzwe ubwo berekezaga ku rukiko rw'ibanze rwa Kisutu i Dar es Salaam nk'uko umuvugizi w'ishyaka Brene Lupia abitangaza. Lupia ati dukomeje kwibonera ihonyorwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu, ubwisanzure bw'abaturage no kugendera ku mategeko mu gihugu cyacu. Ntabwo tuzemerera igihugu cyacu gusubira mu mwijima w'ubwoba, iterabwoba no gukandamizwa. Impamvu y'ifungwa ntiyahise isobanuka kandi umuvugizi wa polisi ntabwo yahise asubiza icyifuzo cya Reuters cyo gutanga ibisobanuro. Perezida Samia Suluhu Hassan avuga ko guverinoma yiyemeje kubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse yanategetse ko hakorwa iperereza ku ruhererekane rw'ishimutwa ry'abantu ubwo abanenga ubutegetsi benshi bashimutwaga bagakomeretswa cyangwa bakicwa n'abantu batazwi. Muri uku kwezi Tundu Lissu wabaye uwa kabiri mu matora ya perezida aheruka mu 2020 yashinjwe icyaha cy'ubuhemu cyangwa se kugambanira igihugu kubera ijambo yavuze abashinjacyaha bavuga ko ryahamagariye abaturage kwigomeka no guhungabanya amatora ya perezida n'abadepite ateganyijwe mu kwa 10 uyu mwaka. Ntiyemerewe kwisobanura ku kirego ashinjwa cy'ubuhemu ariko ahakana icyaha ashinjwa cyo gutangaza amakuru y'ibinyoma. Nyuma y'iminsi komisiyo ishinzwe amatora mu gihugu yakuye ishyaka Chadema mu mashyaka yemerewe kwitabira amatora, irishinja ko ryanze gushyira umukono ku mabwiriza agenga imyitwarire mu bihe by'amatora ku gihe. Iri shyaka ryisibi kunyuranya n'itegeko nshinga nubwo mbere ryari ryakangishije kutazitabira amatora kugeza habaye ivugurura rikomeye muri komisiyo y'amatora. Iri shyaka rivuga ko ibogamira kuri CCM riri ku butegetsi. Birego bishinjwa Tundu Lissu wasimbutse urupfu araswa inshuro 16 mu 2017 byatumye Perezida Suluhu Hassan yongera kwibazwaho mu bijyanye no kubaha uburenganzira bwa muntu mu gihe ashaka kwiyamamariza gukomeza kuyobora Tanzania. Mu gihugu cya Kenya ho hadutse ubushimusi bw'ibimonyo, kimwe kiragurishwa amadolari 233. Polisi ya Kenya iherutse gukora umukwabo mu nyubako yakira ba mukerarugendo ya Jane Guest House iherereye mu karere ka Naivasha mu marembo ya pariki ya Hell's Gate nyuma yo kumenya ko hari barushimusi bacumbitsemo. Barushimusi bashakishwaga si abari bafite amahembe y'inzovu cyangwa inkura nk'uko byari bisanzwe, ahubwo nabo dukoko duto tw'ibimonyo by'ibigore. Hafashwe abasore babiri b'Ababiligi, umunyavietnam ndetse n'umunyakenya, bigaragara ko bari bashimusi ibimonyo 5440 byari kujyanwa ku mugabane w'Uburayi biri mu ducupa duto tw'ibirahuri. Ibarura ryakozwe n'abashinjacyaha muri Kenya rigaragaza ko ibi bimonyo bifite agaciro k'amadolari 9300 ariko ko iyo bigera ku mugabane w'Uburayi byari kugurishwa arenga miliyoni y'idolari. Ntabwo aramenyekana iki ibi bimonyo bikoreshwa, gusa ubushakashatsi bugaragaza ko bigira akamaro mu rwego rw'ubuhinzi kuko byica utundi dukoko twangiza imyaka bigatuma ubutaka burumbuka. Dino Martins, umuyobozi w'ikigo Turkana Basin Institute kirengera ibinyabuzima, yavuze ko ubucuruzi bw'ibimonyo bumeze nk'ubwa kokayine ko byose bifite igiciro kiri hejuru. Umubiri w'imyaka 18 y'amavuko uri mu bafashwe, David Lonoy, ubwo yari mu rukiko yatangaje ko na bagenzi be batari bazi ko igikorwa bafatiwemo kigize icyaha. Umuyobozi w'ikigo cya Kenya gishinzwe kurengera inyamaswa zo ku gasozi, Erustus Kanga, yatangaje ko nubwo aba basore bavuga ko batari bazi ko bakoze icyaha, igikorwa cyabo kirenze gushimuta utu dukoko. Inzobere mu gukurikirana ibyaha bikorerwa inyamaswa zo ku gasozi, Samuel Mutua, yasabye ko aba basore baryozwa iki cyaha kuko nubwo bakiri bato bashoboye gukusanya ibimonyo byinshi. Biteganyijwe ko ku itariki ya 7 z'ukwezi gutaha kwa 5 aribwo aba basore bazamenya niba icyaha kibahama ndetse n'igihano bazahabwa. Naho uruzinduko rwa Zelensky muri Afurika y'Epfo rwarangiye igitaraganya. Uruzinduko Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yarari kugirira muri Afurika y'Epfo rwarangiye igitaraganya kubera ibitero Uburusiya bwaraye bugabye mu murwa mukuru Kiev w'igihugu cye. Ubuyobozi bwo muri Ukraine bwatangajwe ibi bitero by'indege zitagira abapilote Uburusiya bwagabye muri Kiev byahitanye abantu 9 abandi 70 barakomereka. Ni ibitero byagabwe ubwo Perezida Zelensky yarari mu rugendo rwerekeza muri Afurika y'Epfo kuko yahageze mu rukerera rwo kuri uyu wa kane. Muri uru ruzinduko Perezida Zelensky yabonanye na mugenzi wa Afurika y'Epfo Ramaphosa nyuma ahita atangaza ko agiye kurangiza urugendo rwe igitaraganya kubera ibi bitero by'Uburusiya. Uru ruzinduko rwa Zelensky ni intambwe Perezida wa Ukraine ateye muri diplomasi mu muhate we wo guhangana no kugira ijambo rikomeye muri Afurika ku Burusiya ndetse gukomeje no kwiyongera. Stephen Gross, umushakashatsi mu kigo cyo muri Afurika y'Epfo cy'ubushakashatsi ku mubano w'ibihugu, yagize ati ndabizi ko Uburusiya burakazwa n'uru ruzinduko ariko sintekereza ko hari kinini bushobora kurukoraho. Nyamara Uburusiya bwadobeje uruzinduko rwa Zelensky bugaba igitero cyo mu kirere ku murwa mukuru Kiev wa Ukraine, bituma avuga ko agabanyije igihe cy'uruzinduko rwe. Ku mbuga nkoranyambaga Zelensky yagize ati mpagaritse igice cya gahunda y'uru ruzinduko kandi ndasubira muri Ukraine ako kanya nyuma yo guhura na Perezida wa Afurika y'Epfo.
uretse kuba yarahagaze gato muri Cap Vert mu 2023 ubwo yari mu rugendo rw'indege rwerekeza muri Argentine. Uru ni rwo ruzinduko rwa mbere Zelensky agiriye muri Afurika kuva yaba perezida wa Ukraine mu 2019. Ukraine yasobanukiwe n'akamaro ko muri diplomasi k'ibihugu byo muri Afurika, ubwo byinshi muri byo birimo n'igihugu gikomeye cya Afurika y'Epfo byangaga kwamagana igitero gisesuye cy'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine mu 2022. Uriya mushakashatsi yabwiye BBC ati Ukraine yirengagije uyu mugabane ku bijyanye n'ububanyi n'amahanga, ariko muri iyi myaka 3 ishize yarabihinduye ikuba kabiri za ambasade zayo muri Afurika ziva ku 10 zigera kuri 20. Ariko Afurika ni ahantu habyiganira benshi. Uburusiya, Ubushinwa, Turikiya na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu byose birimo kugerageza kongera ijambo ryabyo muri Afurika. Uruzinduko rwa Zelensky muri Afurika muri iki gihe ni ingenzi, by'umwihariko kuko umubano wa Ukraine na Amerika y'ingenzi mu guhintwaro Ukraine wabaye mubi kuva Perezida Trump yagira ku butegetsi. Yabaye hagaritse imfashanyo ya gisirikare kuri Ukraine, yamagana Zelensky amwita umunyagitugu ndetse ashinja Ukraine kuba nyirabayazana w'intambara no gutuma intambara itarangira. Umusesenguzi kuri politike wigisha muri kaminuza ya Johannesburg muri Afurika y'Epfo, Professeur Sifamandra Zondi yagize ati Ukraine ikeneye buri kwemerwa uko ariko kose ishobora kubona mu mahanga atari gusa i Burayi. Intambara ntizitsindirwa ku rugamba gusa, ahubwo no mu bitekerezo by'uko abantu bakubona ku isi. Kuri perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, uruzinduko ni ingenzi kuri we no ku gihugu cye nacyo kirimo kotswa igitutu gikomeye n'ubutegetsi bwa Donald Trump. Abisobanura, umushakashatsi Grutz yavuze ko Amerika yacuritse diplomasi ku buryo buri muntu wese ari gushaka inshuti nshya. Ramaphosa abona uruzinduko rwa Zelensky nk'igerageza ryo kongerera agaciro ubushobozi bwe nk'umuntu ugeza ku mahoro, akavuga ko ibiganiro byabo byibanze ku bikorwa byo gushaka inzira iganisha ku mahoro. Perezida wa Afurika y'Epfo yongeyeho ko we na Putin bagiranye ikiganiro kuri telefone mbere y'uru ruzinduko rwa Zelensky. Mu 2013 nibwo bwa mbere Ramaphosa yagerageje gukora umurimo w'ubuhuza bugamije amahoro ubwo yayoboraga intumwa zigizwe n'abategetsi bo muri Afurika zagiye Kiev muri Ukraine no mu murwa mukuru Moscow w'Uburusiya mu igerageza ry'ubuhuza bwo kurangiza intambara. Dukomereza amakuru kuri Elon Musk na Minisitiri w'Imari batukaniye muri White House. Umushoramari Elon Musk uri no mu butegetsi bwa Donald Trump na Minisitiri w'Imari muri Amerika Scott Bessent bashyamiranye bikomeye bapfa umuyobozi w'ikigo gishinzwe imisoro y'imbere mu gihugu. Aba bagabo bombi ibinyamakuru byanditse ko batukaniye bikomeye mu biro by'umukuru w'igihugu cya Amerika. Russia Today yanditse ko bapfuye icyemezo cya Trump cyo kugira Gary Shapley umuyobozi w'urwego rushinzwe gukusanya imisoro y'imbere muri Amerika. Gary Shapley ni umukandida wari watanzwe na Elon Musk ndetse ngo byababaje Scott Bessent wari watanze umwungiriza we ariko agaterwa utwatsi. Ubu bushyamirane ntibwagezaho kurwana, ariko urusaku rwari rwinshi ku buryo n'abari mu bindi biro babumvaga basakuza, ndetse ushinzwe umutekano yinjiye mu cyumba barimo ngo badafatana mu mashati. Umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri White House Caroline Leavitt yabwiye The New York Times ko habayeho kudahuza ariko ko ari ibisanzwe. Naho sosiyete Apple yajyanywe mu nkiko izira kwamamaza ubutinganyi mu Burusiya. Sosiyete y'ikoranabuhanga ya Apple yajyanywe mu nkiko z'Uburusiya nyuma yo gushinjwa kurenga ku mategeko abuza kwamamaza ku bana kw'abafite ibitsina biteye kimwe. Ibiro ntaramakuru by'Abarusiya TASS byatangaje ko urukiko rw'i Moscow rwakiriye ikirego ku itariki ya 23 z'uku kwa kane. Apple ishinjwa kurenga ku itegeko ribuzanya kwamamaza binyuze ku ikoranabuhanga umubano ushingiye ku gitsina utari w'abagabo n'abagore, ibyiyumviro by'abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe, kwihinduza igitsina n'ibisa nabyo no kutabyereka abana. Amategeko y'Uburusiya ateganya ko ikigo kibirenzeho gihanishwa ihazabu ya miliyoni 4 z'amaruble cyangwa imirimo yacyo igahagarikwa amezi 3. Ikigo kigenzura itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga mu Burusiya cyatanze ikirego gishingiye ku mashusho yamamaza ukwezi kwahariwe umuryango w'abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe yashyizwe muri App Store. Uku kwezi kwizihizwa mu kwa gatandatu kwa buri mwaka. Igihe urubanza rw'isosiyete ruzaburanishirizwa n'ikiramenyekana, gusa Apple yagiye icibwa ihazabu kenshi mu Burusiya kubera kunanirwa gusiba ibintu bitemewe kwerekanwayo. Mu kwezi kwa mbere y'umwaka nabwo Apple yari yaciwe 800 by'amaruble kuko yanze gusiba igitabo cya Adolf Hitler cyitwa Mein Kampf kiri muri programu ya Apple Books, kuko Uburusiya bugifata nk'intwaro y'abahezanguni barwanya ubutegetsi. Uburusiya bufata umuryango w'abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe nk'abaterabwoba, ndetse mu 2013 bwashyizeho itegeko ribuza abantu gushyira amakuru awerekeyeho, kandi mu 2022 hatowe itegeko ribuza kubyamamaza ku bantu bakuru. Dukomereza amakuru muri Korea y'Epfo, aho Moon Jae-in wabaye perezida w'iki gihugu akurikiranyweho guha akazi. Muri Korea y'Epfo ho Moon Jae-in wabaye perezida w'iki gihugu akurikiranyweho guha akazi umukwe we. Ubushinjacyaha muri Korea y'Epfo bwatangaje ko Moon Jae-in wayoboye iki gihugu kuva mu 2017 kugeza 2022 akurikiranyweho ibyaha bya ruswa. Bwasobanuye ko ikirego cya ruswa Moon Jae-in yarezwe gishingiye ku kazi kahawe umukwe we muri sosiyete ikora ubwikorezi bwo mu kirere. Itangazo ry'ubushinjacyaha rivuga ko Moon Jae-in yakiriye ruswa ya miliyoni 217 z'amawon n'ibihumbi 150 by'amadolari y'Amerika agamije gufasha umukwe we kubona akazi mu kigo gikora ubwikorezi bwo mu kirere. Ikirego kigaragaza ko umukwe wa Moon Jae-in yagize umuyobozi mukuru muri Thai Eastern, nyamara bigaragara ko nta bunararibonye cyangwa ubumenyi afite mu bijyanye n'uyu mwuga. Iki kirego gisobanura ko yataga akazi inshuro nyinshi ku buryo atubahirizaga inshingano ze. Ni mu gihe iyi sosiyete yemeye guha akazi uyu mukwe wa Moon Jae-in kugira ngo igire ubutoni kuko yari mu maboko y'ishyaka rye. Ishyaka Moon Jae-in
Jae-in akomokamo ryamaganiye kuri iki kirego rivuga ko ubushinjacyaha bukoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko ingufu bufite. Moon Jae-in akurikiranwe mu nkiko nyuma y'uko n'uwamusimbuye ku butegetsi Yoon Suk-yeol aherutse kweguzwa ndetse agakurikiranwaho ibyaha birimo guteza imvururu bitewe n'iteka yashyizeho mu gihugu avuga ko kiri mu bihe bidasanzwe ryamaze amasaha 6 inteko ishinga amategeko ikarikuraho. Yoon Suk-yeol aramutse hamwe n'icyaha yahabwa igifungo cya burundu cyangwa icy'urupfu nubwo kuva mu 1997 kitagishyirwa mu bikorwa. Mu gihugu cya Uganda umugore yabyaye abana 6 icyarimwe. Glorious Betonde umugore w'imyaka 40 utuye mu kagari ka Nyamufumura mu karere ka Shema aho muri Uganda yibarutse abana 6, abahungu 5 n'umukobwa umwe ku bitaro bya Neocare Fertility Center biherereye Imbarara. Aba bana bavukiye amezi 7 bivuze ko ari imburagihe bakaba bahise bajyanwa ku bitaro bya Holy Innocent Children's Hospital aho barimo kwitabwaho byihariye. Glorious yavuze ko inda ye yari igoye cyane ndetse abaganga bavuga ko nyababyeyi ye yari igiye guturika bituma bafata icyemezo cyo kumubaga hakiri kare. Umugabo we Vincent Umwesige w'imyaka 30 usanzwe ari umwarimu yavuze ko atari yarigeze atekereza ko ibi byabaho muri Uganda. Umuryango uhangayikishijwe n'ubuzima bw'abana, imirire yabo n'uburyo bwo kubitaho mu gihe ubukungu bukomeje kugorana. Abaganga baravuga ko abana bakeneye ubufasha budasanzwe mu mirire no mu guhumeka. Abaturage ndetse n'inzego zishinzwe ubuzima barasabwa kwita kuri uyu muryango kuko iyi nkuru ikomoza ku buzima bugoye bw'abagore n'imiryango ifite abana benshi mu bihe bikomeye by'ubukungu. Inshuti bakunze ba Primo Media Rwanda, iyi nkuru ya Glorious Betonde umugore w'imyaka 40 wo muri Uganda wabyaye abana 6 icyarimwe niyo itugeje ku musozo w'iyi gahunda y'uyu munsi mu itangazamakuru ya none. Ngende Jean Didier Kanijabo ndabashimiye ko mwari mudukurikiye, ndabarikira komeza kora ibindi biganiro biri kuri uru rubuga. Mugira amahoro. Kia Sorento, Kia Niro, Prius, Tucson n'izindi modoka z'ikoranabuhanga rihambaye zikomeje kugendana n'iterambere ry'igihugu cyacu. Ariko se mbibarize, bantu mwese muri kuguriza imodoka n'izindi z'ikoranabuhanga rihambaye mwaba muzigura muteganya maintenance yazo, mwaba se mutekereza no kubatekinisiye bazikora? Nje kongera kubibutsa ko izi modoka z'ikoranabuhanga zirenze kura amasupana n'inyundo byakoreshwaga n'abakanishi ba zamani. No. Gukora izi modoka z'ikoranabuhanga birigwa kandi bikeneye ubumenyi bwihariye kuko nibyo bizifasha kuramba. Umuntu uri kugura imodoka y'ikoranabuhanga ukayikoresha muri ba rupigapiga, rekeraho kwiyangiriza no kwishyira mu bihombo. Reka nkurangira hari aba engineer babyize kandi babirambyemo nshingiye ku buhamya bw'abahagiye mbere yawe. Nta handi ni muri Autokorea Maintenance Limited. Abo bumenyi buke bazakubwira ko bateri zazo zapfuye kandi zikeneye gusa upgrading. Bazakubwira ko moteri electrique cyangwa convertisseur zikeneye gusimbuzwa nyamara ari ugupapira. Tandukana nabo ugane Autokorea Maintenance Limited. Ukigura imodoka ukabagana aba bahanga bakugira inama y'uburyo ikorerwa maintenance bakanagufasha kuyikurikirana. Rindi imodoka yawe guhorana ibibazo bya buri gihe, uyirinde gusaza no gupfa imburagihe uyijyana muri Autokorea Maintenance Limited kuko niho hari abatekinisiye basuzuma bakakumenyera uburambe bw'ibyuma biyigize, ibikeneye gusimbuzwa, bakanita kuri systeme zose z'imodoka. Uretse ubuhanga bwihariye mu gusuzuma imodoka z'ikoranabuhanga rigezweho, banakugira inama ku mavuta n'amaproduit imodoka yawe ikoresha, bakayikorera programming ndetse zigeze igihe cyo kwa upgrading bateri zazo barabigukorera. Dukorera Igikondo hafi ya Kiliziya Gatolika ku muhanda wo kwa Mironko. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0786 20 60 54. Autokorea Maintenance Limited, igisubizo ku modoka z'ikoranabuhanga mu Rwanda.